262 et 263 ka tafsir al-Qur'an de sura 14 sura 15 afwan suratul hijri makkiyatu. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka dun do ayatul kitabi ko aje deftere denni wa qur'anin ko nde jangetende mo binin bangina. Rubama yawaddu heewi ko yeloto alladina ben kafaru yeddube law kanu sinnara kambe kadi be latino muslimina ko be julbe dum ko tuma hefera ben julbe ben fo la ilaha illallah ari tefani be yalti kayite hefera ben kadi yelo jakara kambe kadi ko be julbe no hayse be gollal ko moƴƴi kono jahara be luttatano kayite. Adarhum tertobe yakulu yobe nyamo ka aduna no be falirawo wa yatamattau yobe dakmito wa yulhimul amalu yo yelaji di welsindimbe fa sawfa ya'lamun wallahi araybe anda. Wama halakna min halkali min qaryatin immorde sare wo illa wala hasona hino wadani de kitabun deftere ma'lumun andande. Ma tasbiqu aditota ko min ummatin immorde mufti wo ajal hala jal majji on de wareta kala jangal hewtali. Wama yastakhiruna de nittinantake. Wa qala bi ya ayyuhalladhi ko ayu nuzila mujibin alayhi hurimun adhikru wajun doni nelado. Innaka angoyla majnun wallahi ka fetudo. Law ma ta'tina hanno addana min bil malaikati malaika ben. Kono ayne garde in kunta salati kemna swadigina ko ajiado e gongube ko anelado. Allah dali man nunazzilu al malaikata min jippinirta malaika ben illa bil haqqi sona sabu gonga sabu important jano. Wa ma kanu be wonali idan on to masi malaika jippinama munzarina nettinantebe. Inna menen nahnu ko menen tigi nazzalna dhikra won ko jippini alqur'ana wa inna menen lahu wonande de la hafizuna min rena inde Allah jetti garant alqur'ana duytataake beedetaake wayletaake. Walaqad arsalna gomdi min limi qablika ko aditima fi shiya'il awwalina indir leƴƴi aditiɓe. Wama ya'tihim araliɓe min rasulin immorde nelaɗo illa kanu so ɓe naɓe laatike bihi e makko yastazi'una heɓe jalam. Kadhalika kono ni naslukuhu min nadiri alqur'ana fi qulubil mujrimina e nder ɓerɗe bomɓe ɓen wonde la yu'minuna bihi ɓe gomɗintande. Wakad halat gomɗi feƴƴi sunnatul awwalina laawi aditiɓɓen wala fatana simin uddutuno alayhim e dow maɓɓe baban dambugal mina sama immorde ka asama fa zallu ɓe wonti fi e ngal dambugal ya'rujuna heɓe ƴawa yaha hani ɓe gomɗintano lagalo ɓe wayno innama sukkirat andu siko woni bilɗa wayla absaruna gite amen ɗen bal sikoni nahno menen qawmun ko min ɓe masuruna bilɗaɓe ko ɗum ɓe wi'ayno wayliten. Walaqad ja'alna gomɗi men waɗi fi sama'i ka sama burujan ɗatekode wa zayyannaha min cuɗiɗi asama on min cuɗimo linnazirina wonande daroɓe wa hafiznaha min renirimo min kulli shaytan immorde kala shaytaniru rajimin raɗandu illa man istaraqa sam'a sonara ko ɗum wippindo nanɗe fatbahu ele jokkitaydu kadi shihabun ƴulɓere hodere mubinun feeñude. Wal arda leydi ndi madadanaha min fontindi wal gayna min firi fiha e mayri rawasi a pelle wa ambatna min fodini fiha e mayri min kulli shay'in immorde kala piiji mawzunin peesa ɗum eɓɓa ɗum. Wa ja'alna lakum min waɗani on fiha e nder leydi ndin ma aisha ngure wa mallastum e konko tata on wonali lahu wonande ɗum bida sigina kon wawɓe arskude hoore mo. Wa in min shay'in ala hay e hunde illa indana si wona hino ka amen ga khazainuhu ngaluji mun ɗin bimana dépense mum on bimana nourriture muɗum on. Wa ma nunazzilu min jippinta ɗum non min jonna ɗum tigi illa be kadani sona wondude eɓɓore maalumin andande seeɗa seeɗa. Wa arsalna riyaha min wurta keneli ɗin lawaqiha hiɗi wifa fa anzalna min jippina mina sama me takasuma andiyan fasqaynakumuhu me yarnira on ndiyan ɗan wama antum on wonali hari lahu wonande ndiyan ɗan bi khasinina wawɓe peesande ɗan hoore mum adda. Waynano menen lanahanu nuhyi wallahi ko menen ko wurnata wa numitu ko menen ko warata wa nahnu alwarisuna ko menen kadi on koronata ɓawo fo maayi. Walaqad alimna gomɗi meɗen andi almustaqdimin adatoɓe ɓen minkum e moɗon walaqad alimna gomɗi meɗen andi almustakhirina sakkitoto ɓen kadi e moɗon. Aya on no mari sababu nuzul. Wa inna rabbaka anduno joomima huwa kanko yahshuruhum o mooɓo yeeɓe innahu allah hakimun ko ñeñuɗo alimun ko anduɗo. Walaqad khalaqnal insana gomɗi men tagi neɗɗo min solsalin immorde senƴeygal min hamain immorde loopal masnunin mandinangal. Wal janna jinnaji ɗin khalaqnahu min tagiɗe min qabilu ko adi yimɓe ɓen min narin immorde yiite assamumi mboyowe. Wa idh qala rabbuka andu tumande joom ma wi anno lil malaikati wonande malaika ɓen
inni mi khaliqun mi tagay basharan neddo min salsalin immorde e lopal min hama'in min salsalin immorde senƴaygal min hama'in immorde lopal masnunin mandinangal fa idha sawaitu kono simi fondindiri tagugol mami gayni nafaqtu mi wutti fi e makko min ruhi immorde ruhu an on faqawlahu ko yon suyam musajidin hara ko sujjambe mo kateddingol mo fasajadal malaikatu enele malaika ben wadi dum be fu be